naka gospel kat kumu Lukas kalanong kaba record laipo terter kikmi kikpau kulung kilalungo eki bau Simeon ulakren syapang jungu Simeon ulakar kuyeki bar ula ong ha ka Maria ka kami jungu ka white lam ka jingsusi kan dong selut ya ka donor jumpi ko himen ko para bayit nadubas dang jong banai me ngi wat ki jihikai syapang kami beneng jungi ka Maria ha po ka jutang batumai but mantaga singi ngi yu ne we prophet Simeon pet syapang jungu ka jingthok ong da ka jing yalam mansim Simeon ulale chaka temple kamod ne ulong we prophet but da mansim ba khut but ula yalam yau sha temple ban yu yau kulung jisu but sangam ula kerkuyiki but ula kren nde yau Joseph ya ka Maria karpang ya ka Maria but on ka white lamb ka jinsusi angel Gabriel ula aya ka Maria ka khobor jong ka jingkemen ka Elizabeth la karku but la yaro ya ka but uni Simeon ula ong direct ka white lamb ka jinsusi Rai me beneng jungi wan jingkemen jinsusi ka jingin jongka kalalong ka ju kanuksa bakrau ka aingi hagane ka por jongka lockdown aba ngi yosngoman ka sngi ki khobor jongka jinsusi jingdo jingkarmen jing dog jing tngan jing pang re ka nuksa jungi me beneng jungi kalong ka bangi hap sutu bat kamtam iha portu bodi ka nuksa jangka kowe ko homework ko banai fi kalong sumba what can ki neutral ki jinsusi jangka Maria 7 sorrows fila ban lap Google rula ai ki code ru gidan but nabanda kitu ki kikmi pa ki ba sunsi naga dao jung ki kun jung fi ki kun ki bajingai na uble na gnu ko dao bat fi yam na banda jung ki yeki kinsa yo ga jing kar ku bakar pang mata singi yalam kini ki kun jung fi ha ga jing do jung fi ha Jesu lamba ka Maria pensa yi kinsa wan pai sha uble te ka Maria mata ga singi haba kala yosngo kini ki kentin jung Simeon na banda jung ka la yeng scam haga jinge don jing harta tin khandia dru Joseph ila don hajan but ka Maria claim maya Simeon claim yam hangto mar kalon ka jinget ka bokraw ko himen ko para bayet kumnong in job kijinge jingsusi joge jingi bodia ke nuksa jingi me bineng ba ainge mutaga singi baru ble badap daga jinga ke jingi sne on kar khoko daingi baro ha ka kerteng pa baru kun baru mansim bakwet la shairu